از بنی لگوری بریارا نهاتیه دان جالی دادگاه اوروپای پیوسته صلاح الدین دمرتاش کنگی بیت آزاد کرد بريس دمرتاش دوی داویا مافی مروان محکمه مافی مروان یا اروپایی بریاردا سری بریاری و بریارا کسینه یا داویه گره وره بردان جبوی بردان جی avukatın وی پارزروین dilekçenden doxazidan mahkeme gere iroz sibe yani hatta ne dosyaroda bersiveki bide. Dema bersiv hat dayın bu prosaya mahkeme بريارا محكمة جرا ورا أزاد كرن ورا بردان. او دم گلک درج دکشه یعنی پیوز دیگه کو دادگاه ما فی مروان اواد بیجنه گرکچلی قرار یعنی او پروسه پر درج دکشه یعنی دکاره دنواچان روزانده چاره سر ببا دیبه کو پروسه بوایه بريارا دادگاه ما فی مروان یا محکمه اروپایی گرا ورا ترکیه. تمام ترکیه هر وقت دگره او هاتنا و بریاره یاننا یعنی جبر کو ام دیدی سردما تکنولوژی دنه یعنی دکارن مثلا ایرو او بریار بگه ترکی پاریزری وین لو کنسey Avrupa'yı dikkarın ve ders bugün aynı proje binin Türkiye'ci ve biriari usajdı be dibe ku ser sitaya mafin mrovanji heye duida duideci ev biriar tegirtin يعني تقدر خصن لما نحوجي كو هفيا برياركو ولا تقليد كرن ولا تركيا نحوجي لي بواي بروسيدورا حقوقي يا اوروبا يا تركيا جلاو بريار بجا محكمه برا نا دوسيا الاستنافيه احتمال هيا كو دادگاه تركيا بريارك للضد دادگاه ما في مروان يا اوروبا بدن يعني وقت بيجن جوي دري وگر هيا يانا مبری جوان تشتان دید دبی کو محکمه بریار بده کو بریاری که نه ارینی بده بریاری که ارینی نه ده محکمه مافی مروه ترکیه ج کنسey Avrupa'yı şikayet ke diyor şikayet raji Türkiye debe ku konseyi Avrupa'yı oraya derkistin o serdacı tazminatı mezun evre dayın. Lama mahkeme bavay ku da dadgah Avrupa'yı Makedonya'ya Türkiye hala nodi deste ku briyarin dadgah mafin Mrovan beserida acil gereverin bersif kırın. Yani tiştê me fêm kir piştî ku biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê digeha destê dadgehên Tirkiye bêyî mehkeme bêyî duruşma bêyî lêkolîn pêwîst demil dest serbest bê berdan. Kesin kere serbest vere berdan. Ne berdan? Serida Makedonya'ya Türkiye yani anayasa Türkiye yasayı Türkiye'nin ihlal kırın. Mafê mirovan tê ihlal kırın. Dibe ku henek yaptırmayın mezun varın kırın. Türkiye ve tekili Avrupa ve Türkiye tamamı avay siyasi olarak kutkırın. Hun çava dibinin yani aliyeki ve hukuki heye aliyeki ve siyasi heye veke parezerek ajber ku hun gelek dozen bir rengici de şopinin heviya ve heye ku Salah Eddin Demirtaş demeke nezikte bir azat kırın. Az var bavarım ajber ku mahkeme mafya Mrovaniye Avrupa'yı got ev biryar boy Demirtaş biryareki siyasiye. Boy hamu mahkemeyi got siyasiye. Berwi dibe ku Demirtaş dawiye da vere beraat kırınji yani evji mümküne. Belki biryarın hatta ne hayatına girtin. Boy hamuya jigot siyasiye. Lama boy takliye uji, boy serbest buna uji biryareki dawi da yani ev biryara dawi biryareki kesine gere vereci. وەکە پرسا داوی یعنی د دیرۆکە تورکیەدا قەت چجارە وسا هەبوویەک و دادگەها مافێ مرۆڤان بریارێکی بدە لێ دادگەهێن تورکیە vê biryarê bicîneyne qasiya zanim meseleya Osman Kavala heye dibe ku tiştekî wisa jî derkeve vî gavê ne mümkün yani di dîroka Türkiye'de hina bu yerekî wisa çênebiye lê li Azerbaycanê Mamadov minakek mezine Mamadov Azerbaycan hükümeti Azerbaycan
biryara mafî mirovan Mahkemeya mafî mirovan nealîcî o mecbur ma dawiyê da Mamedov serbest berdan. Yani Türkiye jî bawayê siyasî bernede serî da jî bigot evên biryarên siyasî wergirtin dîsa Türkiye ji Konseya Avrupayê tê derxistin tekiliyên Türkiye Avrupayê tê qutkirin. Gelek sağ olun, spas.